ما این شکر خدا در وطن رسیدیم پیش فرزنداده. انا وقتی که با مهاجرت سفر کردم همین دخترچی من نبود. موزی اومدم راهگردان شده این یکم بار دیده استم شد. رسیدن به دیدار نزدیکان بعد ماه‌های دراز غربت، لحظه هایی که عزیزبک بی‌صبرانه منتظر بود و به خود همین طور تصور میکرد. سلام بینندگان عزیز، قهرمان امروزه روزگار مهاجر نانوای تاجیک عزیزبک اشوروفی 35 ساله است که برای پیشبرد زندگی عائله در یکی از منطقه های دوردست روسیه خانتی منسیسک کار میکند. خورسندی ما مهاجران در امان است که وقتی که ساق سلامت کار کرده به نزد فرزندان میاییم. از این دیگر روزی خوب و لحظه خوب خیال میکنم دیگر نیست. خداوند همه مهاجران را ساق سلامت به نزد فرزنداشان، خویش تبارشان، اهل و عائله‌شان به وطن برسانند. عزیزبک حالا هر ساعتی در نزد عائله و فرزندان بودنش را غنیمت می‌داند، زیرا بعد به پایان رسیدن رخصتیش به نیژنیوارتوفسک برمیگردد، منطقه‌ای که 10 سال اخیر به مکان اساسی کار و زندگیش تبدیل یافته است. او کوشش دارد با اندک مبلغی که جمع کرده است بعضی کارهای ساختمانی را انجام دهد تا اینکه عائله‌اش بالاخره صاحب سرپناهی شود. در جریان صحبتی که با عزیزبک اشوروف در روسیه قبل از سفرش به وطن داشتم، او نقل کرد وقتی سال 2013 دوستان برای کار به نیژنیوارتوفسک دعوتش نمودند، او هیچ خیال نمیکرد که روزهای سرد و پرالم در پیش است. عزیزبک، از سال اولی که رفتید چه خاطرات در یاد شما مانده است؟ سال اولی که ما اومدیم در ماه دکبر 2013 من به اینجا آمدم. بعد از 2 ماه انیخترش 23 فوریه 2014 شد. همین واگن هایی که ما در جای خواب داشتیم آتش گرفت و همه اون با کلی با کمی آتش رفت. بسیار دردناک بود در این شب و روز زمستان که مثلا سردی است، از 50 بالای است. جای خوب رو علال خصوص از دست دادیم و حجت هایی که بود همه با کمی آتش رفت و همون بیگاه در معاشا را داده بودن با ما. همه منتظر بود که کی صبح شود رفته و اینا بیشتر با بانک روی میکردیم. ما مثلا با تلفن روی میکنن با بانک روی میکردیم، منتظر داریم که صبح دمد و مردم رفته همون مبلغ هایی که گرفتگیان پیرستان به تاجیکستان. بسیار نو آمده بودن، مبلغ های همون چیپته ها رو قرض گرفته آمده بودن. میخواستن همون کلی چیپته ها رو رای کنن، قرض ها رای کنن، ولی افسوس صد افسوس که همه اون مبلغ ها، همه اون حجت ها و چیزایی که بود همه با کمی آتش رفت. حجت و مثلا دیگر چیزتون چگونه برقرار کردید و بعد ناامید شدید، شاید خواستید برگردید به وطن؟ بله، هر کسی که حجتاشو از دست داد، مبلغ ها از دست دادن، بعد ما کوشش کردیم که راه خط به وطن گیریم. با ما در اینجا کمک کردن، نمایندهای سفارت تاجیکستان آمد با ما لباس آوردن، اونها هم بی‌طرف نبودن، مثلا همش با خبر شدن، اومده با ما کمک کردن و همون اجازت نامه‌ای که با وطن است و همه آماده کردن و همه با وطن رفت. بعد سال اول ناکامی در ملک غریبی و بازگشت به وطن، عزیزبک دیگر باره قصد سفر به نیژنیوارتوفسک را نمود، با عزم قوی که این بار بختش آمد خواهد کرد و همین طور هم شد. تا آن دمی که مثلا شما صاحب اتاق شدید، چه روزهایی را پشت سر کردید؟ روزهای سخت بود، نهایت روزهای سخت بود. روزهای اولی که آمده ما مثلا در اینجا کاری از خلیپی کردن کلام است، ما کار میکنیم. ما در با اونجا بسیار میاد، ما آرد پشتار میکردیم و مثل همه آرد میفروردیم و دشواریش همین بود که خنک بود، چقدر سرد که بود. ما همون لیمچای آردی که هست حتی دست نمیدر آمد که ما هم رو برداریم ای خنوکی را.
ҳамёш бисёр душвор буд ва кор кардем ва мурури замон аз инҷо ба инҷо омада муддати масалан 10 сол шуд ки мо дар инҷо кор мекунем. баъдан дидан шояд ба онҳо кори мо писанд омад, шояд ба мо ки ҳамаи мусулмонҳо ба корҳои худ вафодор ҳастем, содиқ ҳастем, ҳамонҳоро дида шояд ба мо боварӣ ҳосил кардану як вазифаи пурмасъула ба мо додан. ин шабу рӯз мо муддати 1 солу 8 моҳ мешавад ки мо дар ин вазифаи пурмасъул кор мекунем. ҳамаи ҳуҷҷатнигорӣ аст. боварӣ кардан ва мо кору фаъолиятро мувофиқи талаботи ҳамин фирма пеш мебарем. ҳоло Азизбек ҷараёни кор ва сари вақту бидуни каму кости расонидани он ба мардуми минтақаи худмухтори Ханти-Мансийскро назорат мекунад. хуб, ол ба тафсил дар бораи корхонатон масалан чӣ қадар коргар доред ва кори шумо аз чӣ иборат аст? аксарияш аз Тоҷикистон аст. занҳо дар ин ҷо ба ҳамун корҳои занакӣ булучка мекунану прашка мекунанд, самбуса мекунанд, ҳамун чие ки аз орд мешавад ва мардҳо дар ин ҷо хлеб мепазанд. мардҳо хлеб ва булушка чиёи асортиментрро занҳо бисёр кор мекунанд ва дар ин ҷо бисёр ронандаҳои бисёр дорем. мо таи 25 мошин ба ҳар минтақаи ҳамин Ханти-Мансийский мо хлеб роҳӣ мекунем ва ин як ба минтақаҳои роҳӣ мекунем ки масалан ба тарафи Сургуд роҳӣ мекунем, ба дигар тарафҳое ки ҳатто ба ҷоҳое мераванд ки масалан соати ҳамун мерафтагӣ аз ҳамин ҷои мо то 2 соат фарқ мекунад. ҳамин хеле километрҳои дур мо мефиристонем хлебро ва дар ин ҷо масъулияти ҳамин аст ки дар дӯши мо бояд сари вақт ҳамун ба беморхонаҳо, боғчаҳои кӯдакона ба ҳамаи онҳо сари вақт бояд бурда расонем. ба гуфтаи Азизбек дар минтақае ки онҳо кору зиндагӣ доранд на танҳо сардиаш ба 50-60 дараҷа мерасад, балки ним сол офтобро намебинанд. масалан 6 моҳ шаб аст, 6 моҳ рӯз аст. як фарқияти кулиш ва дигар фарқияташ ҳамин аст ки инҷа 9 моҳ зимистон аст. барф, ҳамеша барф аст. 3 моҳи тобистон каме ба монанди баҳор мешаваду тамом. ва дар як чиш ҳаяҷоновар аст, дар як фарқияти бузургаш ҳамин аст ки масалан дар тобистон офтоб аз ҳамин су мебурояд, бо дар ҳамин су мешинад ва дар зимистон бошад аз ин тараф мебурояд, дар ин тараф мешинад. рости баъзе инсонҳое ки худи ман ҳам якум бор ки омада будам, вақте ки зимистон буд баъдан баҳор шуд, офтобро аз ин тараф дидам, дар ҳаяҷон омадам. ва чанде пешам як ронандаи омад кор фаъолият мекард. ин ронанда ба ман занг мезанад ки Азизбек қиёмат шуд. ман ҳайрон шудам. ту мегӯям фоҷиа рӯй дод ба нақлиёти ту, ба худи ту. не мега буро, мега берун буро аз кабинет бибин. мегӯям чӣ шуд? мега офтоб аз ин су баромад, қиёмат шуд. чӣ хеле ки дар мо мусулмонон мегӯям ки офтоб аз ин су баромад пеш аз қиёмат. ин ҳамро ки дар ёд доштааст. вақте буронам дидам, ман гуфтам ту ором бош, биё ман туро мефаҳмонам ки минтақаи иҷа худаш ҳамин хел аст. вай дар ҳаяҷон омадааст ки ман чӣ кор кунам, офтоб аз ин су буромада. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. рости дӯстони азиз, ман фикр мекардам ки шояд дар ин гӯшаи Русия ки иқлими хос дорад ва на ҳар кас метавонад ин ҷо кору зиндагӣ намояд, барои Азизбек ва дигар муҳоҷирон ҳақмузди хуб медиҳанд. аммо вақте фаҳмидам ин ҷо нархи патент баланду маош кам ва зиндагӣ гарон аст, дар ҳайрат афтодам. зимнан аз моҳи январи имсол арзиши патент дар Ханти-Мансийск ба беш аз 9000 рубл баробар гардид. дар ин ҷо нархи патент нисбат ба дигар минтақаҳо фарқият дорад. мо дар як моҳ
7055 рубл месупорем ки нисбат ба дигар вилоятҳо хаёл мекунам ки бисёртар аст. чаро инқадар баланд аст? Масалан, унҷо боду ҳавош хунук аст, мушкил аст фаъолият кардан, аммо патент нархаш гарон. дар ин ҷо ҳамаи чӣ бисёр қимат аст. Масалан, бозорҳои ин ҷо ниҳоят гарон аст. ҳама чӣ аз ҷиҳати либоса, чӣ аз ҷиҳати хӯрока ниҳоят қимат аст дар ин ҷо. Масалан, бинед, агар шумо биёед ба бозор дароед, якта тарбуз харида ай бозор буроед, ҳама ба тарафи шумо нигоҳ мекунад ки чӣ боша ки тарбуз харидаад. Масалан, як тарбуз шумо метавонед ба 1500 сум 1600 рубл харид, ки ба дигар ҷоҳо мо хабардор мешем, мебинем. Масалан, як килои вай 39 рубл, 38 ҳар гуна нарх дорад. дар ин ҷо масалан қимат аст. Ё як помидорро бигиред шумо, масалан, як килои ӯ 450 сум, 500 сум нарх дорад. гумони ман ҳамин аст ки то ин ҷо омадан чанд дастро мебинад. ҳамон соҳибкоро шояд то ин омадани ба иҷа расидан 4 даст 5 дастро бинад ва ҳар яки онҳо дар болояш расходи худро зам мекунанд. то ин минтақаи мо омадан ҳамин хеле гарон мешавад, чунки дар ин минтақаи мо шароите нест ки масалан зироат бакоранд, баромада масалан помидору бодин дигар чизое ки лозимӣ аст дар саҳроҳо букунанд, чунки инҷа ҳамеша зимистон аст, барф аст. аз ҳамин хотир ҳама чӣ ниҳоят қимат аст ва патентам дар баробари ҳамин боло рафтааст. маошатон шояд баланд бошад? маошам гумон мекунам ки ҳама ҷои дар ҳамин шабу рӯз қариб ки як хела аст. мо дар ин ҷо ба мо маблағи 70,000 русӣ медиҳанд ба мо маош. хуб, пас чӣ гуна шумо басомад мекунед? барои шумо мерасад он қадар харҷу хароҷот ки гарон бошад дар он ҷо? дар ин ҷо аз сарфакорӣ истифода мебарем. агар 70,000 то рави тарбуз харӣ ва помидор харӣ, то ҳамон фақат як тарбузу ва помидору патену масалан ҷои хоб дигар чиё мерасаду тамом. дар ин ҷо сарфакора мекунӣ. дар ин ҷо танҳо аксарияти мардум бисёр гӯшт мехаранд. гӯшт дар ин ҷо савдои гӯшт нисбат ба тамоми маҳсулот зиёд аст. бинед ки чунки сард аст. ҳамаи мо чӣ маблағе ки аст, масалан бештари расходи ҳамон продуктҳомона мо бештар гӯшт мехарем. ҳамаи ин минтақа бештар гӯшт мехарад ки масалан аз хунуки эмин бошад дар ин сардиҳо. хуб, бубинед, дар ҳоле ки ҳавои ин минтақа сарду нарху навояш баланд аст, пас чаро шумо барои кору зиндагӣ ба дигар гӯшаҳои Русия намеравед? чӣ шуморо дар ин ҷо дошта истодааст? сабабаш он аст ки аввалин маротиба ки мо ба ин ҷо омадем, дар ин ҷо ба қавле омӯхт шудем, рафиқои зиёд пайдо кардем, шиносои зиёд аст дар ин ҷо. ва ба қавли маталам аст ки дарахт дар як ҷо месабзад. ва мо муддати 10 сол, зиёда аз 10 сол шуд ки дар ин ҷо кору фаъолият кардем. дигар ба ҳамин минтақа, ба ҳамин иқлим одат кардем. медонем ки ҳамеша барф аст, медонем ки сард аст. дигар ҳамин одат шудасту ба ҳамин ҷо дигар кору фаъолият карда гаштем. оне ки масалан қурби рубл поин омадааст, то куҷо масалан ба даромади шумо ҳам таъсир расондааст ва барои фиристодани пул ба ватан кам шуд? ин қурби рубл, бале ин қурби рубл ба тамоми мардуми муҳоҷир алахусус зиёни худро мерасонад вақте ки паст шуд. ва ҳамаи аксарияти тоҷикон ки баъмед аз муҳоҷирон ҳастанд, ин як зарбаи сахт аст. ва дар ин ҷо ин қурби русӣ муҳоҷирон танҳо ду орзу доранд. гумони ман ҳамин аст. муҳоҷире нест ки гумон мекунам ин ду орзуро надошта бошад. якеаш ба ватан рафтан, дуюми он ки қурби рубл баланд шудан. вақте ки қурби рубл баланд мешад, ниҳоят муҳоҷирон шод мешаванд. ин орзуи дерина аст. мисле мегӯянд ки чӣ хеле ки дар хизмат вақте ки
خدمت حربی میکردیم میگفتن سربازی نیست که آرزوی گنرال شدن رو نداشته باشد. از همین سبب من گمان کردم که مهاجر نیست که همین دو آرزو رو نداشته باشد، یکی به وطن رفتن، دیگری قرب روبل بلند شود، نهایت خرسند میشوند مهاجران. خب شما 10 سال عمر خودتون رو در هجرت گذراندید، پس با اون معاشی که گرفتید و میگیرید تو این مدت چه کمبودیاتون رو توانستید در وطن حل کنید؟ ما یک در سالهای اول آمده کار فعالیت کردیم، رفتیم خانه دار شدیم، عائله دار شدیم، بعدا باز آمدیم رفتیم همین طور یک قطعه زمینی خورده گرفتیم برای خانه کردن و همین مراتبه آخر رفته همون رو یک بالا پوش کرده و همون یک خانه پوشاندیم خانواده برای زندگی مستقلانه. یعنی همین قدر خانه تون هم کامل نیست نه؟ ولی حالی کامل نیست و پرگی کامل نیست. یا روی کشک میگن، از بعضی ها جاد زمینی میگن یا برکش میگن. همون خیلی انداختیم و دو در خانه یک کلیدار انجام خانه و دیگدان خانه هم خیلی گذاشتیم و خانه کلام حالی ساختگی نیستیم. گردون هم بویایی. بله، فکر میکنید باز چند سال دیگر برای شما لازم میآید که در غربت بگذرانید تا توانید که یک خانه خود رو به طور کامل بنیاد کنید؟ اگر این نرخ نوا همین خیلی باشد و قرب روبل روسی هم پس باشد، در 10 سال یک روی پشک کرده باشیم، باید 10 سال دیگه در کار که یک خانه بلند کنیم. اگر همین شکل و رفتار و رسخادهای زیاد در اینجا و پتین بلند و خود بی روبل پس باشد، باز 10 سال دیگر خدا خواهد باید خانه میکنید. خب شما فکر میکنید در شرایطی که حالا کار و زندگی دارید میارزد که از نزدیکان و جگربندانتون اینقدر سالهای طولانی دور باشید؟ نه، در اینجا برای ما بینید که به هر یک مهاجر یک درد است، از وطن دور، از یار و رفیق و فرزندها دور، این یک درد است. بینید خودی من حالی دختردار شدم، دختری من علاقه راه گردان شده است، من او رو ندیدم چون که من 1 سال و 8 ماه می شود که در فدراسیون روسیه هستم و دختری من 1 سال و چند ماه شده است، علاقه راه می گردد، من رو ندیدم. این یک ضربه است، این یک نهایت یک به هر یک مهاجر درد آور است. لیکن در برابر همون قدر درد و رنج است، ما باز یک تبسم میکنیم، باز یک لبخند میزنیم، به زندگی دل ما گرم میکنیم، به زندگی از زندگی ناامید نیستیم. میگن پایان شب سیاه سفید است، آینده انشالله امید داریم که روزی خوب میشه. یعنی با اون میتونیم بگوییم که پشت هر یک خنده شما درد میسته؟ بله، هر پشت یک خنده درد هم که ایستد، ما اون درد رو با لبخند خود پنهان میکنیم تا که نمایان نشود اون درد ها. ازبک میگوید در هجرت پستی و بلندی های زیادی را دیده است، اما هرگاهی که مرگ هموطنی را در غربت میشنود به مثل هیزم تر میسوزد. خیلی گویم بسیار غمگین میشم در آن حالت هایی که مثلا مهاجران در اینجا میفوتند. بینید مرگ حق است، کسی از مرگ گریخته نمیتواند، لیکن در غریبی اون مرگ دوچند به خود وزبینی ها دارد، دوچند با خود علم دارد، دوچند با خود درد و مشقت زیاد دارد. خیلی کم آگاه هستند از رسانه ها، روز هر بینید یکی از بیماری میافتد، یکی بینید از آشانه های بلند، بینید یکی به صدمه دوچارش، به هر یک چیز مرگ به خودش سبب دارد. لیکن در اینجا بسیار علام‌آور است. وقتی که وفات میکنن یک سرگذشت رو نقل میکنم، با یک مادر واخوردن، او 1 تا پسر داشت، چند دختر داشت، لیکن در آخر 1 تا پسر داشت و او نقل کرد که وقتی که من در حولیم پسرم راه گردان شد، من خورای حولیده که می برامد حتی از ریشه هایش کنده می گرفتم، از ریشهش
تا که در مثلا پای فرزندی ما همون خور نخلد، اون رو همیشه به مثل گوهره که چشم نگاه کردم و باغچه میبودم، مثلا هوچ کرده میبودم، هوچ کرده میوردم و من ندانستم. میگه وقتی که اون به فدراسیون روسیه آمد بعد از به بالغ رسیدن، در اینجا از دست اوباشان با او 18 کورد زدن، با دل و جگری او 18 کورد زدن و او زن میگریست که من ندانستم که حتی من خور رو اجازت نمیدادم که با پای او خلد، همیشه او رو نگاه میکردم. اما صد افسوس که من ندانستم که جگربندی مرا در جگرش با 18 کورد میزنن. گفته اون میگریست. بسیار این دردآور از همین جهت بسیار من خود را ناراحت حس میکنم که وقتی که در میشنوی کسی وفات کرده است، همینش بسیار دردآور است برای من. و در این موضوع میخوام یک شعری هم بگویم. میگوید که شاعر میگوید که افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و خویش و تباران مردیم. یک پارچه خط نویس، یک پارچه خط نویس به یاران قرین، در خط بنویس، در خط بنویس که ما پرارمان مردیم. خب بله، خیلی سخت است، ولی با این همه امیدواریم که همه شما مهاجران عزیز زنده و سلامت باشید و با تن صحت به وطن برگردید و بزرگ شدن فرزنداتون رو بدید. دوستان عزیز، فکر میکنم عین مدعاست که برنامه رو با این مصرع ها به پایان ببرم. رد اسپید بادا ای مسافر، نشو در خاک غیر آزرده خاطر. شنیدم من ز مادر که همه گفت، ترحم کن خدایا بر مهاجر.